Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kansa Silat Tumpu ingin mempersembahkan Kapatu Cambe yang berjudul Rawing Gorengika. Kapatu Cambe ini menceritakan tentang bagaimana sepasang suami dan istri yang baru saja menikah dan memperbincangkan bersama apa yang dikerjakan dalam persediaan malam pertama. Selamat menyaksikan. Oi, raringan sore, lafatahu makan cara. Renta kumapota, bandai di mamarupetu. Renta kumabareka, asam pola kumarupu. Rakanda po inarima, raho kurito, dindai na rumah. Wakilo takata. Dalam mata mau kita maka iyo sa mga hodi katengo marita sahaga. Luhurang nga ai, dahil tapaji o. O kanari-nari, aranjara tifa or kaganira. Bibira kinju kakala, dahil tatampo urang bagi kolo. Mari buang kalo bagay karo mangari kaywan uran ni kakakori rakakori di syariah rasaksi hirara. Para kang guritaw kay kusari at isakay kurao. Rapo wawila, diela duala bili. Kasi may mamahak ka, matatisa ko na gihako. Wakil takata kakakir sulat Ore praho mga doho diriha kaita do dirahi sere tadi ka iyo ore apa dilukun dia ay Ngambi di vei, iyo tarahi diluwa mo ka baro ka peo. Baju diliti ka mochi, banggo miwe mechi. Ay na nga emaru, masih timori. Panguli na nga pa, pangupa. Panguli na nga pala punta na chompo, babiki, dahil bubra champo. ore usapurang apa ada tini papohri Langkah anda lima labo hari sarone Lapunay waraguri di sebuah rumah Api maluara pera kata. Pera ne muru katudu. Katudu diro, oh, kapeke, piti diruhu.